E dia e menasa a llega dame na casa e di mas te canta, stai next so, but un lagam escucha un go. E la escucha che rimane un 10 secondi. Dame mi telefoon back. You know, with the fire. E di come mi tava de pak no centrum pobouw en nang me conhece menasa. Anto mi no sa quem é. I was just seeing a stranger gewoon dripping anto, what's up? Dus mij ga na casa. Menasa bisami, como é Brian? I'm the Brian. Se gai na começa, se no, batra un cantica, outra menasa bota chupa, kiki. Você aqui tá That's crazy. Ama piroana, me tem menasa? Quem tá menasa? Você sabe que quem, verá, sim. Ok, bom. Tem certain moments que você sente que fake ass, não te yucar só. Com mitad do holandês, com Sim. mama da colombiana. Mi Dus dan ben je weg, lecture dus é dia aí. Toevallig é dia aí, menasa, aí chega dame na casa, ma judeia. En daar ma conte. E di, mas te canta, stai next, but un lagam escucha un go. En daar ma lagi escucha cover di Mr. Props. Nos para no su auto. E la escucha que rimane un 10 secondi. Dame mi telefoon back. You know, with the fire. E di come... Nee, mijn nummer. Hey. Nos bij tra. Uiteindelijk, maar tra mi pro me kantika kune. Shout out naar mijn naast. La asa sponsor mi clip. Nice. That's Tuko, dope. que me ame que echt kickstart mi un style le ba mi 22.1 88 rockers so na su mes un show e na ma conheci na G toevallig. Conheci Alex Argo in ang pro me biagem. So yeah, basically esse é un tiki mane inteiro verhaal in a nutshell. Assim, maar